Bola isang sahur isang lama di dalam sana. Ada orang di Kongres ni, Adivasi Kongres ni, Blok Komiti Presiden, Lelendori yang membawa sekretari ini yang sah, Isara Bola Sebenarnya. Ada Blok Komiti Member, Celil Ramai Alocini, Blok Presiden, Bana Majeri yang mengisah dalam sahur dalam sahur. Dari pasal yang pertama, ini Sini ro Ananda Bazar Town Hall keha joining program bo program mo sini ST Congress ni block committee ni president secretary ke sini Jiskel Deborma bini netritto Congress Bilendro Jiskel Trekakes Choniram Brani netritto total 63 family Congress ni ya karya Tripura thau brang total voter ha 203 bo brang Tripura thau tinio chombai pal joining ke ha mai mole brang nai ha prai 1-1.5 বছর ba abon iskaut tangi tongne phono tongo ada bro 1-1.5 বছর o brang Tripura Mothani koekjona sini leader ono skang tangphang sini tangphang ro photo arinpho besirbak skangsi Congress ke phainai abo poribar ro brang nai ha Congress o tongye kuno lab roi ebong Congress ni baise BJP o batre party o CPM party o thangebo kuno lab roi mai mole Tripura saroni hampanda Tripura saroni hamkraim boye aro kuno kau satmani scoop roi ebong brang sudu national ni kau saye development ni kau saye सबका साथ सबका विकास ni kau saye practically kuno development kheya Tripura saroni elakao chongnai ke noi to jekhane tui nau tui kroi current namot current kroi abadi ke school kaham kroi bibinno phoksimo chongnoi to kabron boino sini bubagrani je thansani mari thansani niyo chong sini je maimarma sini odhikar chongabono sain laye tui bianai boye tinio chong Tripura sarau ekungye thansangye chong fight kenai abo jagao brangko tinio chong palri nai ye brang je phaimon boye brang chong habai kubai ke brangno yachau sau bari khakchang welcome janao brangno hambai janao brangpho hafang slaiye chongbai pal thansani mario phaimon boye army chong biskango chini tre bangma samung ta ma tongko Tripura saron boye abono chong joto jouthobabe samung take chong success honai abo chong asa keo chini bubagrani leadership o maike Tripura rajyo o chini indigenous rao je bohan imsarao tinio 70-75 বছর chongno jebabe rajniti tongye chini hano biniya odhikar amo chini chong joto abo sieno bubagrani tuite mobai bini tuidul mobai chong bini an netritto chong tawo kauba hake phailai dong ebong chong agreement accord sign ke abo agreement ro tinio Tripura sani agreement ro tawo implement ke yako aboni bishoy ro chong biskaotre andolon torma khenai jate chongno chini mai thaino chongno renewing to defi doye abono chong chini koimo chini request state government and central government ko abro samil ke tinio chongbai pal phaimon boye to purang jotono kono aini khapang khakchamo yapaye chongbo tinin program le dikeno brama ambai jano bo ino tawoni je bokau samo actually nagi jatini samung stangbo ang jatini samung tang thaja ongke ang first founder keno chung 7 jon akhaino chung samung tang thayuska chung Tripura mothapo moiddo khano chung mane sa mane understanding o chung kisa ongkong lekha
एरपरे जों कांग्रेस प्राय 2 बोसोर 7 मास तै जों गाहा जों थाङा ओंखे जों कांग्रेस जों नायनो हा दिनै आदिबासी कांग्रेस निये जोंनो अनेकटा একটা কোনো आइडियोलॉजी क्रय किनु কোনো चिनि फ्रीडम क्रय কোনো স্বাধীনতা क्रय चिनि कि प्रासानि बाव आरो मी तिनियो आं आइनि रो नेशनल पार्टी आं थाङे आं खरं साये नेशनल पार्टी खरं साये आं तंखे आबो कुनु लाबोनाया आंनि त्रिपुरासानि बावये आं त्रिपुरा मथा तंगे आइनि खरं न आं स्ट्रेक हे तंखे आबो से लाबोनाय हिया आं तिनि उचित्रे वेहा आइनि त्रिपुरा मथावो रो त्रिपुरा मथा पार्टीओ आं उचि भूबाग्रानि दाइदि भूबाग्रानि नेतृत्वनो चिनि येम सार बबरंजननि नेतृत्वनो त्रे वेहा आं हाफायदिया आइनि सिमुंखे के त्रिपुरा आदिबासी कांग्रेस नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी स्टेट कमिटी आइन बुमुंखे बो जिस्केल देबरमा आइनि सिमुंखे बदेहा मुंखे बाले नीलेन्द्ररिया आइनि तो मजागाखे पूर्व सातनाला फाल्गुनजिपारा जों ब्रंचियो अनेकटा परिवार जों कांग्रेस ओ सामु तांलायहा जोंनि हग्रा बायदिये आबो तांलायमोनि मध्येओ जों अनेकटा खर्च खेफो जों बेरायलायेफो आगरतला धर्मनगर जागा जागाओ जों प्रचार खेये बेरायलायनायहा ओंखे आबोनि मतेओ जोंनि कुनो डेभलपमेन्ट मालामा क्रय दल निंचिं दल वसे अनेकटा बेजाल देखिए चक्रंत मन्दिर चुंबो पार्टीओ तंगे चिनि जातिनो बेखौ मेनेमा आके चिनि जाति हाम पांडा मेनेमा बो कुनो चिंबो पांडाव सुविधा होया हिये चिनि बो त्रिपुरा मथा चिनि महाराजा नि दलओ जों तंसोये जतसु चिनि त्रिपुराओ नागरिक तंनाय चिनि फिसाबतै माम फाताखौ कुनो लगे तोये माचाफो मानुयाखो जातिनबो पांडाव सामताव चिनि बरफनि चाहा जतनो